biase any Aduana stars. Ewo doma. Omo bo match no. Omo match no nsuo to na omo Wednesday. Don't mo tell share go no. Ana na omo tun so ba park ni so. Na me ko say oh na dey na omo tun so ba park no. Simple. Omo jeme phone. Police for by 5 ni jan. Ba ko esi wo hinfa. Esi wo doma. Doma hinkru. Okay. E free sunyan e ko doma ho nyina no. Atutu asem ko a. Inu ko na me ka cho no. Me ya jeme phone. Me ko ye yimi sia bo tira police ni gina ho. We come a Sunyan West commander, police commander, e come no. Me nua na bonsu wo Sunyan we police ni. Say issue obey. So when time for na si form, na wanya bibia fa ho a. E wo say omo ye adwuma o Sunyan of ye transfer nko tamale. Ne di tamale fo ba ho. Ye transfer na. E free e biana e be si blokum, e be si nsu ateni Sunyan. Police form nyina. Omo ye ready e bo ma chom ko wo say transfer wo nyina. Me na make a show. Me kura frankas wa kan enukre me kura is it no unse sa reforms kakra ya yi no me kura me free say eduru match dey ya ye mfa police for ni free baby for camera ye ti me kasa nyina me so me na me sekita de mu ye ti me kasa nyina say simple why me say police for no mo ni nyina say omu free do ma ho so mu free so ate ho so mu yesu nafo ti say adwuma ebi asi Faluk ade na ode ka ko bo obi wo wan one na mo Faluk Adams Faluk Adams why one na ho me see me ya Jimmy phone e wodoma Mr Wisdom no di biase tema on the top phone bi ma me makos blekum master justify boy na fe no so we Egypt what odium isa bi Canada na has play bi odi defender what odium boy say was Okozamale cry me na the coach justify that time coach Efedo Joseph Smith on the coach blekum masters ye woni ma boy somebody moto si wo like say me di my card coin me ya wo no o bi say me pede wa ha abra justify plan na kwa wo se go me afa na mas alaji yakumolo na me fa kran se ye amoma me 20 Ghana cedi mfa kwa kra anko ji ne card enwe sana ka 3 days enso mo komo bu me ho justify keke na se mu distance hunu we ya yenka me si police form won nyina ye bo ma cha o form nkora kumasi na se obosi fo nko se Ghana football no se ebeye ya sa Sunyan nsu ache blekum doma sa kwa na free wudi free bechem ko nyina no wudi bechem ko a wudi free bechem ekwa masa sa police for no mo nyina no I was assistant omo in terms of match day no kona make a chono simple enye better sa wo enye supporters asemo yen se trofo menu mienu simple Marcus manager yenyina ye kwa hian you're not talking about support. I'm not here for supporters cry. I'm here for media per se because yen e ma supporter kwan e ma no better radio so ekasa yen e ma pole kwan if you don't allow pole can come here yes it's yen e ma o mu kwan mo bekasa it's ye kwan yinya si anyina ho aseba be si anyina ho anka yen ho anka ebeduru mre bi no na efe muti wo stadium we a wo kwa asabe ba bia obekọ kodu so kura wunya bi nyinso me last season me ko ho me si me ko bush ba bia sabe wo bekọ washroom kura wunya bi how na ma last year mo Ghana Premier League e wo ho kwabla me kasi me acho ne ba bia bekọ akoyo ho yi me na me ka cho pray say me ko bush me na me ka cho say me ko bush me last season me ko me shemazi na de me ko ye na wo bedu Jansen so ado bekọ kwa be say odi free ayeko eyi soko ban pa you Fana say Abedi nya ko Dabi Jansen na wudi free ayeko so man ampa you wudi free Jansen ko e kwa no kwa ye Usi Jansen so one for plaga na wo de ka ko ye so ko order mako se bra na me nyame na ye madom say minim se the host here that Sunday no me share dongo e wo main gate na me say me nya fit me nko because minim dey host here bra me ka se me cho me maka master no ba ko nie police form wo omo mu cost stadium nyina o say sack wo mo yedom ko ada ayi region near the other region for police ade ba ko ya me yama ya ho kwa ne say sa bro half ho no police form wo nyina BBC a aso mu me fa police da ho no police near me twam what was the police be na mo na we a peace officer we a juma Ghana we hwe nipa so na obi kwa da ho no watwam untimi ko jana nchempu how possible too bad me nua nana bonsu
fantu tani akola madam for no or police ni or police or sunya more than 15 to 20 years eti minimum stories sebi no mo die semru no madi o he president no masaya ka ho he asem na si no simple si ya hwe wasem nka ye ne be yese sei ye be sei na obi a sebi ubachi bibi afi obi boto na nka no kwade a masa ye jojoreje he abo de botachi ye de ball me Wallace oyeminia 2014 me ne ko Congo ye nipa miensa me odi asempa happy ana Wallace asempa that time question no wadom and I miss you from GMFM ye nipa miensa na new DBS de ko Congo that born on one match I know Wallace he's my friend me nipa but this time all cano and fa kwamu frankly speaking and you say na also we story me my godfather bi o say nana e bi ba he na my godfather ntia na say nana e bi aye no bi anya e ma be tere susa kana da bi me ni nyesa type no e adwuma sa ache more than 20 years dia me aye radio no enya fe na me ko di me ko ye katacha ko gisika bi kan sem hu bi na sem fu bi ache obi o e bi ko sida say na dia dia si ya no fi sika die bi ni sika die ko na eye ase upo obi asem a na wo ye bone a wonka masa adie si ya no seme wo kwa na ye kopo buku do ja pa ochew den ana nipa ni free fie e be sa de no masa sad news for Ghana football and me born on bobone de me me ko stadium pa de no kwa na me ka chono e be che e ho kwa de franka nie me hi fara me nko he den time ni ye ko hello FM ho ni a full sprinters ni de ko hazakes match asema me ke more than 20 years o that was Shila Samo na hindu amo Shila Samo adoma wo wachimu ne ye sprinter ne neko ene Mr. Alex ene wonya Roger Chairman no wona han Alex manum me ka chopre ya blow ye du ayanfra ye ko da ko ye du ayanfra na ye pekufo bi adi wo ho ya blow football mu commentary that time ko say na de won boy so ko no mu charge wo ko na pe osika una pe sika na wo da ko commentary na manfo tie na wo ba ko na amanfo asa ma osika fili aka ho ene commentary no kwa na omo ye na omo ya na omo se omo charge mami si ansema ye commentary ye no kwa na me ka chono yes eti we simple way me ka sembi afri instructor regional commander enfruo na mbran kan dampare na mbesi Ghana football association so sesi ano sisi asem si ansa na asema ye de ya ye bibi na ye twa bibi si ansa na ya try se be no meyi ene his another Dr. Kwame Chei ene waye installation of CCTV camera tieni yo mame mo na ba so ho but Argentina ubeko in Mobile Stadium South Africa ubeko in GHANASPORTS Stadium ewo Zambia ubeko Cote d'Ivoire e bo AFCON CCTV camera ni stadium mo nanti yeti ha o ma konkron Ghana ti say ya fa hodie wum say na ye bo Premier League and go see Rwanda League see Tanzania League na Ghana League no me hu de me and Mali League quite fantastic Togo League quite fantastic and the Salitas for omu fi Burkina Faso come do omo a uduru a ube ko be say hani sokoban no hu car for moto ni bicycle kwa and omu fi be bo Lagos ahwe Ghana how many motos bicycle na hu a car be say 40 kwa na moto mienu na ma say football na ka mo yanka omo mu ba na omu ndi football chiche franka odi football nyene o ye di football chiche me ya frame Shila asana ba be ya Abedi ana be ya obatan ba GMFM ana ma ya Abedi mama ye yes uba bisa me na FM Shila Shila Iliesu call Germany 2006 ni Jesse me no dey blame Shila Iliesu from Kifelo to Shila Lasa no be chief fans I was scoreboard that time na fro Kotoko bus from Benefit Lodge ma tramu bi na me dura ma wura inside that time this boy Heinrich and Shila na captain ma me call Benefit Lodge hotel me dura manager na papa 9:10 ma duru ho omo didi awie no asana manager from Abedi be didi me na ma fro Kotoko bus and now media semunti media timi fro Kotoko bus kwa time ye ko wa na wa ba ha wo be nya ka na mo de etra ka ne nse me money di na wo ba ya enkomo mu die no na wo de abeto abonte enti ene se nyam mi na me fro second bus a wu ye man fro second bus enya ebia Kotoko ni na ka ko wa wu nya ka na Kotoko ni di wo ba wo sa di wo mo nse e ba abonte how dare you yes said so for na ye na bi so man se no I disconjoy I am fatigué. I say, oh my yes, the trouble say, size must kaputi. Abedi. You could have a catch on.
Yes, I'm judging man. Omu ya seno. Me na me can no na che football no no. Who the one is over to go bass ma cook Benny Village. Who baby sa Benny Village, Benny V chemist ni hotel no. Anybody e wa buraso. Se me boa. Asema me kan it's more than 16 17 years na me kan no. Na Mbappe wa matena mu bi na that time no mu use one touch. Na Shila last day na one touch take it mama. No use 0244. Chip am use Shila last na touch chip na mama. Na me see form e my ID card, invisible ID card, invisible FM. And then I went in Shila no. Na me ton card no, one touch no, e dia ton ayi credit MTN and the machine na sana for baako na me dey ID card na ba wuram akoye commentary and now wait back kokoro ba asen and then me Abedi me kokoro kotiani gas kwa na etim ka say ma me wuram and am central juma font and time lipa bi yenti mo me hwe adwuma no so yi na adwuma we aboy nyina enye central juma ka me ni Brazil visa ka me ni South Africa ka me ni Zambia ka me ni baby me ni Togo me ni Dabo no wa and adwuma we no se hwe so yi a ye fu ye su fu ye de enanti bebre say owura bafo owo 20 gram pound we nice man the last time hun baba ya last post stadium adie na si ye no me ti me nganye so na aya sa adie no but the enoma bi e free e ho ne baron e na me hi ye me tan say enoma bi a na ayi na na busu mi busu mo mi fie na me bo odi kasa te kofi na asema si a wo si wa busu mfo nkwachi bla mamla masa abusum ben na enkochi blahamla asemasi a wosi abusum fo enkochi blahamla we enye concept na mo ye enye jiri gogo ena we buy press conference afi na aka say ana wo kike nsebi ana wan charity camp ni sebi masa the things finally ye pamacho Ghana for wiasa fa na nyina asem na esi no enye ansi papa enti ye besre ye jira team na namu agye na kromansa num eni Abraham fo ni Ghana fo nyina namu ye de chopa ba say ye gusu e boase be hu bra ma ache no na nyame be ya drum na bibia ti me konkan na wo akosu acha na se hwan ye wo kura meti me kase mi hu last season ye ko mi hu no be na ye akosu acha na me manya me ko mi fita years a me ti mi wo akosu acha na Abedi me da se mi aba Franka ye nkofa kakra so ne ye nko asem we say I think say Chema amane my very clear. yeah sure You see no ombekwa akodru suyane no for all that we know no me so say na ebia nita so mo kwanya mo expect so ombekwa na no say investigator na say o head ye ebia na ndra akwa no bikwa amunu no wo suyane yeah ai bikwa bo de ni info ne research no bibia ko na bia sunsun mu nyina de akire what you say na osunsun omu nyina de akire na bia abakokra na omo sunsun mi ne e kwa so na bra makwa so what you say ndi sunsun de menya show so be ko so ono ne kona say bia omo tutu ono na no a ne kwakọ twi sunsun mu nyina de aba so de sunsun de no ote ne bia wonim de o de bia no wa ne sunsun makasa ba sunsun ma de so what you say sunsun dem o sunsun no yes what that dem kra oh okay oh sir sunsun ene say na sunsun be back court sunsun be back court so o ma ya chom sunsun ka sunsun ka one de pragia no according to Wallace fa ntina ne experience na okay ntina make can he ntina no koda ntina say the mo ntwa koda so say the chairman can obana ye clear so ndi say no nya cha opa enya say obi ebe frantoma and say yi ko say simple I love as much chairman can no say no yeah fa emfa Debi emfa Debi emfa nti say no tie power system no nyina no so why research why investigation say no ye police and it's also do we be come what you say but na make say pole abushafo no mo say na wo boss pole e de ne bra yeah omo so e fa traditional way e ho no so ya na emu wode pa oh yes e ho no simple bonza manfo bi kura bom nsam fia sa obi bon nsam sa kura bon nsam who say obi mu ji ho no di sen so obi mu ji ho no di sen ba bia obi mu say ho no di fast e ho no no ohia lawyer ko fa lawyer bia ko boka ko tua ne ka lawyer se me case o ani e postpone traditional way papa kura de ya oche hey papa bay me de minim papa kro papa bay ye wura am se ya oche okese no okese bay am so oche dodo it's traditional way ne de e fast ye so mu ni abutire o sa honey there at once by force immediately to me say o ka snap nsem bi ni ayi wo oh yes no okuta pentu
nuclear sa nuclear na ko sia ka ho ana e won chance so nche hey ko sia ba we no wo yusu local no sen no yam de ye amamre ante na ma pagi ni bone nsem no na panyini sa pagi no so je sa na ma ne di o se eno connect ntem oni de one ne kura asemi si ye no sa na o kai se ko mfanye traditional court o so mfa ho kura simple it's very pathetic trust me me international tuntum de no it's very very pathetic say simple sa na ma we koso enti the chairman kan ye twen okay ebia na ene lawyer safuduku esquire ti omukọ akodu sunyane no ebia na afede omanya more info anase bia na yenua Wallace or the nsem bia akoja police station ni adinti me twen I wouldn't like to simple me continue assume ye twen kosi sene the court ebeka ebia na court no e won nsem bebre maye what is simple yen ka tiefo say yen twen but simple mahu before you know mahu say many omo can manager say me kan bibi efa MP ne ho say me say MP ne ka say okay me won see nua ba ko ji me won so omo discuss on social media you know as well me kai no me I was very emphatic say me I saw with my neck say me say omo ka say omo nimi ko me kai say MP no yeah na was stadium no obia no was stadium o ehun say MP no that say omo nyi Olympia obi ehun okay na sterling or no kran say no simple me say omo nimi ko ja me ka no you know me asam na make no and I saw the MP say oh say order and crop for say move say omo Kotoko for no ho and say some say u twa me ti u twa me ti crampa I will say it okay and MP no omo pa mo say MP no anka traditional way na no ko mo man bibi former MP okay former MP no ka traditional way na mo si mo trust there na opanyin bo ne nsem no ka mo man bibi na omo man enso mo court ho say so anya sa de na so oda obia say okokodo company for no so and say MP na oda so munyi Olympia twice I say yeah enti ensama asama mekan no I'm being emphatic say who tie ya no pay I'm being emphatic say the former MP adia oye no on the start bibia as my say all that police say ompie eno no mekan na simple so enyume musa from me ameka madakra pro mo nya no putuprum obeka mesaka so he did that. We nya tesem de wa wo on the sea. Now me now have so much respect for the man. And since that day, we're losing my respect. I'm telling you this. What's I say? Okay, manager, me that's the president for kakra so fun men 70 they think say me the better answer. Man na obisa no be you. Na me woni pa me ensa me na me be so mo question Kotoko for na you mo de na no. Na ayifo your friend say police. Okay. What I say any court no. Almost na me when some be so mo buy nya ye kenye ti se na chama mo so mo so expect so be ko na evidence ni bu ho no. Giri say be na after court no. Okay. While I say be pie ho. What I say because ebe pim na minim die nti a court no. Say contempt. Say yes ade no ye na we ye contempt. So we do ebe pim na from that day no cause contempt chen ba ebe pim na nche no. Eti no me say na me case me de nsem ni nyina ato ne. Okay. After court no nsem no be kan because me expect say ansem we. Okay, o kan asem no ya wada nwumre. And get me fan Friday. Ya wada nwumre. So Friday bit me afa. Friday na nwumre. Iti na me case so court. The court assembly. Me twen say court assembly o de enya court. Na court na anya na. O de onu anya na. Me twen because me yansem bi sa we say free ho mo ba. Okay. Wuti. Iti na me kan say nsem na wo be kan no. Mu za dan sa dey me kan say also police for no and as a court be you fi sense me say yem fa report wan hwehwe mu ye mani pada sani bia cause who tie ni nsem na wo kana aso wo mu wie ye no mo de nsem na man say oni ye PRO fa koto dwa ya say bu on ma wo say report near the man yes na ba kon see on one court wie ye na court wie nsem no we ka so mu wie hwehwe mu na mo si PR yeah let that copy platform the nsem ya family na me kan senti from that day na ye de ba kwa ma no na ba kwa ye ono anso official communication yem fa ye nsem bia nsha brante bia no yem fa report bia idina me ka senti ano pay no me twen say court no kwase tena ni wie na afo mo sore a utie e bia na me pay me nsa beka what just here idina Kotoko na ka kire me say omo kwe omo expect so be kono wala askra ye dey e gina ho ene ni evidence no it me de me nsem ni nyina ye dey a she fridge mu why ma me mfa nto no mo nko eyini mransa
ya ba ma tese nso atrema fo no de omo yini yeah omo ye press conference ya ko ba omo no na me won nsem ka ba we de court no omo nkomra why na me ntie tie nsem ye be firi wo no maba ya mprima ye sister Frank and Konko din komo ya mprima obi anye kataso mo asosem e wa ha se ntino okay ye guso ye de ya ni mienu ye de ehwe okay ti we ma ye ne Frank and Twin komo no tew na afi ye wi a ya ba na nso atrema for press conference no omo so supporters de atudwa fa ye ram te so no mbo baba so pi Masi FM mbo baba so pa se wi jai bi ba tu ma duma ya de ya Masi FM ya de tie tie ne wa fa se obi